gospodo, poštovani kolega Mitroviću, dobar dan. Počinjemo javnu odbranu doktorske disertacije magistra Božidara Mitrovića pod nazivom Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomske kretanje u Republici Srbiji, koja je posle svih procedura koje su propisane na Ekonomskom fakultetu i Univerzitetu u Nišu dobila zeleno svetlo za odbranu i danas se disertacija brani pred komisijom koju vidite, ali da kažem javno, mentor, koleginica, profesorica Gordana Bošković, uvaženi kolega Miroslav Đorđević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu i ko mene ne zna, verovatno neko ne zna, Zorana Ranđelović, Ekonomskog fakulteta u Nišu. Mi smo u dosadašnjoj proceduri imali zadovoljstvo da kolega Mitrović ispuni sve zadatke i faze koje su propisane, ja sam to već malo pre rekao, i moj zadatak je sada da kažem u nekoliko segmenata šta se sve dešavalo. Dakle, komisija je dana 18.2. podnela veću izveštaj o oceni stručne naučne podobnosti 18.2.2015. o podobnosti teme kandidata. Veće fakulteta je 13.3.2015. prihvatilo temu doktorske disertacije pod ovim nazivom, a naučno-stručno veće za društvene i komunističke nauke univerziteta je 18.3.2015. dalo saglasnost na ovu temu. Takođe, veće fakulteta je 16.5.2015. prihvatilo ovu informaciju. Kandidat, gospodin Predrag Mitrović, je 18.4.2016. predao urađenu doktorsku disertaciju u zahtev veću za ocenu. Veće fakultete 27.4. imenovalo komisiju u ovom sastavu koju sam malo pre, dakle, dr. Gorica Bošković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu, dr. Zoran Ranđelović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu i dr. Miroslav Đorđević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Dana 19.5. komisija je 2016. podnela izveštaj o oceni doktorske disertacije, koji je stavljen na uvid javnosti 21.5. ove godine. Veće fakulteta je na sednici 7.7. donelo odluku o usvajanju izveštaja i naučno-stručno veće za društveno-komunističke nauke Univerzitetu u Nišu je 11.7. dalo saglasnost na odluku veća fakulteta o usvajanju izveštaja. Na osnovu svega ovog što je po proceduri bilo danas i zakazano. Kratko ću pročitati biografiju kandidata, koja je inače prilično bogata, ali ja ću reći samo najvažnije stvari. Predrag Mitrović je rođen 18. novembra 1971. godine u Leskovcu, gde je završio osnovnu školu, gimnaziju i 2 razreda srednje škole u Leskovcu. Diplomirao je 1997. godine i iste godine upisao magistarski studij na Ekonomskom fakultetu u Nišu i odbranio magistarski rad pod nazivom Migracije visokog obrazovne radne snage i endogeni rast 2010. godine stekao naziv magistra ekonomskih nauka. Od septembra 1997. godine do kraja školske 2001-2002. bio je zaposlen u ekonomskoj školi u Leskovcu, predajući ekonomsku grupu predmeta u ovoj školi. 2002. zasniva radni odnos u Export-Import banci, Exim Bank i bio upućen u Nemačku na specijalističke studije. Od 2009. godine ima zvanje zastupnika i posrednika u osiguranju Narodne banke Srbije, a rešenjem ministra pravde Republike Srbije od 2011. imenovan je za stalnog sudskog veštaka viših sudova Republike Srbije za ekonomsko-finansijsku oblast. Aktivno je učestvovao u izradi i implementaciji programa i projekata neposredno vezanih za istraživanja u doktorsku disertaciju. Novembra 2004. odluk Mensa Srbije i Crne Gore pohvaljen je za prepoznavanje potencijala i očuvanje ljudskog kapitala u Republici Srbiji. Govori engleski, italijanski, francuski i bugarski jezik, oženjen je i ima 3 dece. To je
sve što se tiče procedure i upoznavanja ličnosti kandidata. Sad bih zamolio mentora, profesor Bošković, da u najkraćim crtama da izveštaj, upozna prisutne sa ciljem istraživanja doktorske disertacije i rezultate do kojih je došlo. Evo, ja ću pročitati samo izvod iz ovog izveštaja, jer je izveštaj malo poduži, pa bi nam trebalo više vremena, a u osnovu kandidat će izložiti suštinu doktorske disertacije. Ja ću vas ukratko upoznati sa onim šta je on uradio i sa izveštajem koji smo mi kao komisija napisali. Dakle, odlukom Nastavno-naučnog veća Ekonomskog fakulteta u Nišu od 27. aprila 2016. godine, broj 041382, imenovani smo za članove komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije kandidata magistra Predraga Mitrovića pod nazivom Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji, o čemu podnosimo sledeći izveštaj. Doktorska disertacija izložena je na 251 strani teksta, uključujući spisak korišćene literatura od 211 naslova i 25 internet izvora. Disertacija se sastoji iz uvoda i 5 tematskih zaokruženih komplementarnih celina, zaključnih razmatranja i spiska literature. Poređenjem sa sadržajem doktorske disertacije koje je naveden kod prijavljivanja i donošenja odluke o usvajanju teme za disertaciju, komisija konstatuje da kandidat nije odstupio od prijavljene strukture disertacije. U uvodnom delu disertacije kandidat ukazuje na značaj i aktuelnost predmetne problematike, ističe relevantnost i složenost istraživačkog pitanja, obrazlaže osnovne ciljeve i hipoteze koje će biti testirane, kao i koncepciju, strukturu i primenjene metode istraživanja. Predmet istraživanja u ovoj doktorskoj disertaciji predstavlja sagledavanje složenog sistema interaktivnog delovanja društva i ekonomije u vremenu i prostoru, tačnije sagledavanje uticaja politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji. Naime, širok spektar nasleđenih kulturno-istorijskih, demografskih, ekonomskih, infrastrukturnih, socijalnih i političkih parametara, uvažavajući svakako prirodni i geostrateški položaj pojedine oblasti, presudno su uticani na neravnomeran regionalni razvoj naše zemlje, koji se decenijama unazad nije posmatrao kao integralni deo ukupnog društveno-ekonomskog razvoja, već je analiziran kao jedna odvojena i ne mnogo značajna dimenzija ukupnog razvoja. Najvažniji aspekt ovog rada je da ukazuje na potrebu formulisanja odgovarajućeg strategijskog, dinamički osmišljenog i programiranog pristupa u cilju smanjenja regionalnih disproporcija u Republici Srbiji, zasnovanog na analizi i uvažavanje svih razvojnih specifičnosti i potreba regiona. U tom smislu, kandidat ističe da bi racionalno vođena politika regionalnog razvoja danas trebalo da bude zasnovana na komparativnim prednostima i valorizaciji neiskorišćenih ili nedovoljno iskorišćenih razvojnih mogućnosti i resursa, pri čemu u ovom istraživanju posebno izdvaja razvojni potencijal migracija i dijasporu kao resurs lokalnog i regionalnog razvoja. Osnovni cilj ove doktorske disertacije jeste predlaganje takve politike regionalnog razvoja koja bi obezbedila koordinisani i integrisani sektorsko-teritorijalni pristup održivom ukupnom društveno-ekonomskom razvoju Republike Srbije. U prvom delu disertacije kandidat ukazuje na teorijski i metodološki aspekt izučavanja regionalnog razvoja u domaćoj i inostranoj literaturi. Kako regionalna neravnomernost u stepenu razvijenosti pojedinih teritorija predstavlja jedno od najkompleksnijih razvojnih problema, tako jedno od najvažnijih pitanja makroekonomske politike svakako jeste obezbeđivanje što ravnomernijeg ekonomskog razvoja na čitavoj teritoriji jedne zemlje. S tim u vezi, pojašnjavanjem sistema funkcionisanja privrede, koji podrazumeva konkretne organizacione oblike i metode privređivanja, mere instrumenta upravljanja privredom, u ovom delu rada kandidat apostrofira odnos privrednog sistema i ekonomske politike u cilju stvaranja preduslova za uspešan privredni razvoj zemlje. Drugi deo disertacije, pod nazivom Regionalna neravnomernost kao kompleksan razvojni problem Republike Srbije, daje celovit dinamički prikaz regionalnih neravnomernosti kao i faktora relevantnih za sagledavanje dostignutog stepena razvijenosti kako pojedinih regiona, tako i Republike Srbije kao celine. Sagledavanjem tranzicionih efekata i socijalnih tenzija, detaljno su obrađene regionalne disproporcije demografskih kretanja, regionalne karakteristike nezaposlenosti, karakteristike regionalne privredne strukture, regionalni infrastrukturni raz,
međuregionalnih razlika u poređenju sa državama Evrope, a pre svega sa zemljama u okruženju. Treći deo disertacije nosi naziv Regionalna razvojna strategija Republike Srbije kao dugoročni razvojni okvir za regionalnu politiku. U ovom delu kandidat naglašava da država ima prevashodno važnu ulogu u stvaranju preduslova za ravnomerniji regionalni razvoj, definisanjem strategija i ključnih ciljeva razvoja kao i izgradnjom mehanizama za sprovođenje različitih javnih politika. On predstavlja viziju i ciljeve regionalne politike Republike Srbije i mišljenja je da racionalno vođena politika regionalnog razvoja danas mora biti zasnovana na komparativnim prednostima i valorizaciji neiskorišćenih ili nedovoljno iskorišćenih razvojnih mogućnosti i resursa svih delova zemlje. U četvrtom delu disertacije, koji je po meni ključan, koji nosi naziv Održivi društveno-ekonomski razvoj i sprovođenje politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji, kandidat ukazuje na značaj održivog kao osnove sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja. Poseban značaj pridaje društvenoj dimenziji održivog razvoja i naglašava da su postizanje održivog razvoja, porast opšteg blagostanja stanovništva, stvaranje uslova za produktivnije zapošljavanje, dinamičnije i kolektivnije stvaralaštvo i promene u strukturi privrede i društva u korelaciji sa porastom nivoa obrazovanja stanovništva, produktivnosti rada i racionalnim korišćenjem raspoloživih resursa. U cilju postizanja održivog razvoja celokupnog društva jako je važan strateški pristup. Sistem obrazovanja mora biti usklađen sa realnim potrebama i mogućnostima tržišta rada, vodeći pri tome računa o regionalnoj strukturi privrede, regionalnim karakteristikama nezaposlenosti, demografskoj strukturi i brojnim drugim specifičnostima lokalne sredine. Jaka uzajamna povezanost između planiranja regionalne politike i programiranja sektorskih politika, zaključuje kandidat, pružala bi osnovu za uvođenje zajedničkih implementacionih standarda za razvojne politike u Srbiji. Na ovaj način bi se dostigao veći stepen efikasnosti i delotvornosti mera usmerenih na određena područja koje sprovode različite javne institucije na različitim nivoima uprave. Na samom kraju ovog dela disertacije, koji se odnosi na praćenje i vrednovanje efekata regionalne politike, kandidat zaključuje da je i pored značajnog iznosa podsticajnih sredstava poslednjih godina, dakle podsticajnih sredstava namenjenih regionalnom razvoju, pozitivnih efekata na ukupna privredna kretanja nije bilo, kao da su izražene regionalne disproporcije permanentno povećanje zaduženosti države, privrede i stanovništva, posledica između ostalog i dugogodišnje neefikasne i neuspešne politike regionalnog razvoja. Peti deo disertacije nosi naziv Mogući efekti valorizacije razvojnog potencijala migracija i dijaspore na regionalna društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji. I u ovom delu kandidat ističe da u cilju ostvarivanja održivog društveno-ekonomskog razvoja politika regionalnog razvoja Republike Srbije bi trebalo biti usmerena na valorizaciju ljudskih resursa područja koja zaostaju, ali i na valorizaciju razvojnog potencijala ljudi koji su otišli iz tih područja. Ukazuje da dijaspora kroz transnacionalno preduzetništvo može posteći razvoj privrede, povećati regionalnu konkurentnost, regionalnu zaposlenost, obuzdati migracione procese, smanjiti nivo siromaštva itd. Kandidat posebno stavlja akcenat na neophodnost ekonomske integracije srpskih zajednica širom sveta, kao i na potrebu uključenja dijaspore u osnivanje investiciono-razvojne banke Republike Srbije. U zaključnom delu disertacije kandidat koncizno rezimira svoje stavove i sumira rezultate istraživanja, ističući da su hipoteze od kojih se može istraživanje dokazane, a pre svih osnovna hipoteza koja je glasila da ukupne regionalne disproporcije u Republici Srbiji su u direktnoj zavisnosti od stepena ekonomskog razvoja pojedinih područja u njenoj teritoriji. To će on verovatno naknadno izložiti, pa ja neću obrazlagati dokazivanje te hipoteze. Ja ću samo još na kraju dati ocenu, odnosno pročitajući ocenu doktorske disertacije koju je komisija dala, u kojoj se kaže da disertacija kandidata magistra Predraga Mitrovića pod nazivom Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbije pisana jasnim stilom, uz korišćenje relevantne literature, što je omogućilo da se sprovede naučno utemeljeno istraživanje i argumentovano donesu zaključci u vidu potvrđivanja polaznih pretpostavki o predmetu istraživanja. Sa
stanovišta značaja i aktuelnosti istraživanja neophodno je naglasiti da pristup ovoj vrlo kompleksnoj temi predstavlja pokušaj multidisciplinarnog, dinamički osmišljenog i pragmatičkog publikovanja mogućih rešenja u prevazilaženju izraženih regionalnih disproporcija u Republici Srbiji sa ciljem postizanja pozitivnih efekata predloženih mera na socioekonomske veze unutar i između prostornih celina, kao i prelivajućih razvojnih efekata istih na celokupnu državu. Posebno je značajan kritički osvrt na dosadašnju politiku regionalnog i ukupno društvenog ekonomskog razvoja naše zemlje, negativni rezultati dosadašnje primene strategije tranzicije, oličene u primjeni neoliberalnog ekonomskog modela, isključivo usmerenog na privatni profit i akumulaciju viška neplaćenog rada, jedan su od glavnih razloga sadašnjeg dramatičnog ekonomskog pa i demografskog stanja Republike Srbije. Na osnovu svega što je napred navedeno, komisija je dala jedan zaključak i predlog u kome se kaže da na osnovu prethodne analize komisija zaključuje da je kandidat sa uspehom obavio potrebne istraživanja, pokazao sposobnost i samostalnost za obavljanje naučnih istraživanja i došao do relevantnih zaključaka. Komisija za ocenu i odbranu disertacije kandidata magistra Predraga Mitrovića, imajući u vidu sve napred navedene činjenice, pozitivno ocenjuje doktorsku disertaciju i predlaže Nastavno-naučnom veću Ekonomskog fakulteta u Nišu da ovaj izveštaj oceni doktorske disertacije prihvati i da odobri današnju javnu Glavne poente date u tezi i zaključak, naravno, komisije iz koje se mnogo ne vidi, ali ćete vidjeti, ja se nadam naknadno, kad budemo govorili i razgovarali sa kandidatom, koliko je to bilo uspešno, po proceduri koja sledi, molim gospodina Mitrovića da u jednom određenom vremenskom periodu, koji ne bi trebalo biti kroz 25 minuta, iznese glavne nalaze u svojoj disertaciji, a onda ćemo mi u vreme izlaganja ili postove postavljati pitanja, komentarisati i tako dalje, kako je to uobičajeno, i privesti odbranu kraju. Izvolite. Poštovani prijatelji, moja porodica, uvaženi članovi komisije, gospođo mentor, hvala vam na vremenu koje ste danas izdvojili i podršci koju mi dajete u ovom momentu za odbranu doktorske disertacije. Želim da naglasim pre svega da je predmet istraživanja ove doktorske disertacije celovito sagledavanje složenog sistema interaktivnog delovanja društva i ekonomije u vremenu i prostoru. Tako smo i definisali strukturu rada, imajući u vidu da pored uvodnih razmatranja sadrži još 5 poglavlja. U prvom smo definisali teorijsko-metodološke osnove regionalnog razvoja, u drugom smo definisali regionalno kao kompleksni razvojni problem Republike Srbije, treći smo definisali kao operativni, odnosno vezan za strategije razvoja i ono što je definitivno vezano za institucije i zakone, a reč je o regionalnoj razvojnoj strategiji Republike Srbije kao dugoročnom razvojnom okviru za regionalnu politiku. Četvrti je vezan za postizanje održivog društveno-ekonomskog razvoja s provođenjem politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji, te i nosi tako naziv. I dali smo u 5. glavi poseban jedan aspekt vezan za moguće efekte valorizacije razvojnog potencijala migracija i dijaspora na regionalnu politiku, odnosno na regionalno društveno-ekonomsko razvoj u Republici Srbiji. U prvom delu se nismo mnogo zadržavali i neću se zadržavati sada prilikom prezentovanja teorijsko-metodoloških osnova regionalnog razvoja, ali želim da izvučem najvažnije detalje i da naglasim da je razvoj kumulativan društveni proces, da je njegovo odvijanje u prošlosti osnova za budućnost, da svaki razvojni proces, pored ekonomske, socijalne i vremenske dimenzije, se ne dešava mimo prostora. Tu upravo nastaju složeni procesi i problemi sa teško rešivim konfliktima. Želim da naglasim takođe odnos između ekonomskih regiona i nacionalne privrede je tipičan odnos delova i celine. Regionalni razvoj otuda predstavlja sastavni deo opšte društvenog razvoja, odnosno jedno od njegovih najvažnijih i neophodnih dimenzija. Optimalna struktura privrede kao celine, koja će dati najveće efekte
postiže se ne prostim zbirom optimalnih struktura svakog pojedinačnog regiona, već koordinisanim i integrisanim sektorsko-teritorijalnom principu sistemu više grana, znači nacionalne privrede, obuhvatanjem niza složenih povratnih, naglašavam povratnih veza, od čijeg intenziteta zavisi dalje oplemenjivanje strukture privrede, dinamika razvoja i uspeh svakog regiona zemlje posebno. Zaključak koji možemo da izvedemo da zadatak politike regionalnog razvoja upravo se sastoji u aktivnom posticanju promena u ekonomskoj i socijalnoj strukturi regiona. Polazeći upravo od teorijsko-metodoloških, a kasnije i analizom karakteristika regionalnog razvoja Republike Srbije, odnosno praktično naše zemlje, objedinjavajući praktično vremenski period koji je obuhvatio karakteristike regionalnog razvoja Kraljevine Jugoslavije, Socijalističke federativne Republike Jugoslavije, Savezne Republike Jugoslavije, kao i aktuelna pitanja regionalnog razvoja Republike Srbije, uspeli smo da načelno definišemo poziciju, odnosno realno stanje gde se nalazi Republika Srbija, odnosno svi njeni teritorijalni delovi u odnosu na jedni na druge, a kasnije ćete u prezentaciji videti u odnosu na okruženje, pre svega na zemlje Evropske unije. Posebno, to ne mogu sada da obrazlažem duže, ali sam ponosan na analizu karakteristika regionalnog razvoja Kraljevine Jugoslavije, praktično na period koji je obuhvatao dešavanja od 1918. godine do 1941. godine, činjenicom da taj vremenski period u dosadašnjoj literaturi koja je obrazivala regionalni razvoj u Republici Srbiji nije adekvatno obrazložen. Slobodan Vuković navodi kao jedan od razloga i mogućnost da je reč pre svega o pitanju koje je zbog nekih viših interesa i očuvanja mira u kući, kako je kazao, nije publikovano i nije prezentovano. Ali kada se malo dublje uđe u analizu, oni koji su imali mogućnost da to pogledaju, vidjet će da su regionalne razlike pre svega u Republici Srbiji nastale i dijametralno napravile veliki jaz, ne nakon Drugog svetskog rata, nego nakon Prvog svetskog rata. Takođe, želim da naglasim i činjenicu da je ovde izneta aktualna pitanja regionalnog razvoja dramatično razlikuju od svega do sad izneto kroz neoliberalnu ekonomsku doktrinu i nasuprot celoj toj doktrini mišljenja sam da sistematski raspad SFRJ i njenog tržišta, sankcije, agresije i razaranje privrednih i infrastrukturnih objekata od strane NATO pakta, ali najviše naglašavam, nekritička primjena i bespogovorno sprovođenje ekonomske doktrine uobličene u konceptu neoliberalnog modela ekonomske politike i nediranje uloge države u definisanju strategije i ključnih ciljeva razvoja kao i izgradnje mehanizama za njihovo sprovođenje i kontrolu u korenu su regionalnih neravnomernosti i višeslojne regionalne i unutar regionalne polarizacije u Srbiji danas. Istraživanja koje smo sproveli imala su za cilj da stvore osnovu za predlaganje mera i instrumenta politike regionalnog razvoja naše zemlje u budućnosti. Kako definisanju regionalne politike i regionalnog razvoja moraju prethoditi određena regionalna istraživanja i analiza usmjerena na izbor indikatora, čiji je cilj utvrđivanje stepena regionalne razvijenosti i sagledavanje faktora razvoja, reč je pre svega o dimenzijama razvoja koje nisu mogle lako da se izmere. Nemerljive su. Pa onda, na osnovu podataka i indikatora koje su vremenom i metodološki obrađivani i prihvatani, uradili smo analizu i uistu sam ponosan na istu koja obuhvata regionalne disproporcije demografskih kretanja, regionalne karakteristike nezaposlenosti i specifičnosti tržišta rada, ekonomske regionalne neasimetričnosti, regionalni infrastrukturni jaz, nefunkcionalne kapacitete lokalne samouprave i na kraju uradili analizu dinamike strukture regionalnih razlika u Republici Srbiji. Nemam dovoljno vremena, ali ću uspeti samo da iznesem zaključke. Na osnovu regionalne disproporcije demografskih kretanja u Republici Srbiji utvrdili smo pre svega kakav je demografski potencijal Republike Srbije. Sagledavajući indikator koji to prezentuje, reč je o indeksu demografskih resursa, došli smo do zaključka da je reč o činjenici da je u Srbiji izražena depopulacija, demografsko zaostajanje,
slabi demografski resursi i neravnomeran teritorijalni razmještaj stanovnika, odnosno drastično pražnjenje ruralnog i nerazvijenog područja. Sve ovo što je crveno je direktno u sklopu analize predstavljeno kao rezultat gde se praktično definiše da pripada tipu D i to je jedna, kako su je nazvali, jedna populaciona pustinja Republike Srbije koja doživljava definitivno demografsko pražnjenje. Takođe smo u okviru svega ovoga analizirali i prirodno kretanje stanovništva, pa smo definisali taj negativni trend gde gotovo svake godine Republika Srbija u prosjeku gubi između 35 i 38 hiljada stanovnika po zvaničnim podacima, a sa druge strane na karti se vide promene vezane za smanjenje broja stanovništva i nažalost sve ovo što je šafirano u ljubičastoj boji je u Republici Srbiji izgubilo, odnosno na toj teritoriji je došlo do smanjenja stanovništva. Kao što primećate, samo su u određenim tačkama definisane promene porasta stanovništva. Jedno interesantno istraživanje koje sam sproveo odnosi se pre svega na jedan detalj koji je vrlo aktuelan i koji bih svakako želeo da iznesem ovde, a reč je o sledećem. Po istraživanjima koje sam imao prilike da analiziram, a vezani su za izveštaj Ujedinjenih nacija, po nazivu Izgledi stanovništva u svetu, revizija za 2015. godinu, stoji da će sadašnjih 1,56 deteta po ženi koje je u fertilnom periodu, u periodu od 2010. do 2015. sa rezultatima, porasti na 1,82 do 2100. godine, odnosno do 2050. na 1,73. Imajući u vidu činjenicu, prosječnu starost stanovništva, prosječnu starost fertilno sposobnog stanovništva Republike Srbije, Da taj deo skratite, izvinjavam se, pošto je ovi su delovi nadalje mnogo važni. U redu. Samo sam želeo da iznesem sve te analize i da iznesemo zvanično mišljenje, odnosno praktično kroz iznošenje ovih detalja bi izneli zaključke koji su kasnije jako važni. Kada analizirali smo i tržište rada, utvrdili smo da nezaposlenost ima dugoročni, strukturni i tranzicioni karakter. Podaci koji govore ovde su najupečatljiviji što se tiče teritorijalnog dela. Vidite, primjera radi da je opština Lebrane u periodu tranzicije izgubila, primjera radi, 83% radnika u privredi u periodu od 2002. godine. Da je u posmatranom periodu došlo čak do smanjenja obima industrijske proizvodnje za 46% u odnosu na 1998. godinu, odnosno godinu sankcije. Problemi, takođe smo analizirali probleme na tržištu rada i sve one diskriminacione prakse, kao i određenu dualnost koja je izazove na tržištu rada. Definisali smo regionalni kontekst siromaštva, utvrdili smo tačno kroz analizu strukturu siromašnih i vidite da je jug Srbije, odnosno jugoistočna Srbija, najsiromašniji deo Republike Srbije i definisali takođe model siromašnih, reći o ljudima koji žive u višečlanim porodicama, gde su više članova nezaposleni, da imaju malo decu i da je nizak stepen obrazovanja. I ono najvažnije, žive u jugoistočnoj Srbiji. Takođe, veoma interesantno istraživanje je odatle proisteklo vezano za region multidimenzionalnost socijalne isključenosti i to je jedan poseban aspekt gde dokazujemo da suštinski u nameri da određene probleme reši, a vezane su za zahteve nacionalnih institucija, dolazimo do jednog ozbiljnog problema gde država praktično, umesto da rešava probleme smanjenja siromaštva i socijalne uključenosti stanovništva, radi obrnuto. Naveli smo i primer gde praktično zarad ušteda u budžetu, odnosno primjera radi u Ministarstvu zdravlja ili Ministarstvu obrazovanja, država daje naloge da je korisno da se ukine određena škola jer ćemo u nekom seoskom području, jer ćemo time uštediti na plati svoga učitelja ili profesora, a onda ne vodeći računa o detaljima, praktično ne postavljajući pitanje šta će ta deca koja tu žive, ona će morati 20 ili više kilometara do nove škole i sav trošak i sav rizik od puta do škole praktično pada na roditelje koji nemaju ni mogućnosti da finansiraju. Rešenje tog problema najčešće se opet definiše kroz
migracije i činjenicu da ta deca odlaze iz tih sredina. Regionalne asimetričnosti su u direktnoj zavisnosti od ekonomske razvijenosti i dokazali smo jednu nevjerovatnu stvar, a to je da Beogradska oblast u strukturi društvenog bruto proizvoda Republike Srbije učestvuje sa 39,6%, a kada smo sagledavajući sa aspekta okruga na 39,9% od ukupne društvene vrednosti Republike Srbije. Vidite da primjera radi Jablanički okrug učestvuje sa samo 1,4, Podunavski sa 1,3 i tako dalje. Reč je, dakle, o jednom fenomenu gde je došlo do koncentracije koju ćemo dokazati kasnije kroz analizu i stanovništva i privrednih resursa. Sve ovo zajedno, objedinjeno kroz indeks razvojne ugroženosti, opet potvrđuje činjenicu da je Jablanički okrug najugroženiji i da je reč o okrugu koji je 7 puta sa većim indeksom razvojne ugroženosti u odnosu na Beograd. Bitan detalj je takođe vezan kada analiziramo društvena ekonomska kretanja i mogućnost za regionalnu infrastrukturu i opremljenost kao limitirajući razvojni faktor i nefunkcionalne kapacitete lokalne samouprave. I ono što smo došli do zaključnih saznanja je neverovatno. Znači, imajući u vidu činjenicu da ovakvi pokazatelji govore da bi bukvalno regionalne razlike između najrazvijenijih delova Srbije i najnerazvijenijih trebali da rastu, u periodu krize, nakon 2008. godine kada je usledila, neverovatno ali je došlo do konvergacije, odnosno do približavanja ili smanjenja regionalnih razlika. Kako je to moguće? Oni koji su bili razvijeni su bili razvijeni, oni koji nisu bili razvijeni tu su gde su. U ekonomskoj krizi je veći efekt negativno odražen na razvijene, ovi su tu gde su, nemaju gde, i samim tim je došlo do konvergacije, što je jedan fenomen u odnosu na sva istraživanja koje su dosta sprovođene. Kada smo analizirali međuregionalne razlike, došli smo do analize, do rezultata da je region južne i istočne Srbije 5 puta po pokazatelju manji od proseka zemalja Evropske unije, a da je Beograd negde na 60% od stepena razvijenosti Evropske unije po proseku. Sama zemlja Srbija, imajući u vidu parametra koji definišu ovaj indikator, je na 35% od proseka stepena razvijenosti Evropske unije. Mišljenja smo da nastavak privrednog rasta na do sada definisanim osnovama dalje nije moguć, pre svega imajući u vidu pomenute rezultate, sve veći zaostatak juga Srbije, regionalne obrazovne disproporcije, promenjene geopolitičke odnose u svetu, negativne efekte do sada vođene ekonomske politike koje ćemo dokazati, smanjen priliv kapitala u Srbiji zbog srpske ekonomske krize, činjenice da akumulacije domaće privrede da gotovo i nema, jer privreda u celosti posluje sa gubitkom, da smo potrošili sve od privatizacionih fondova, privatizacijom društvenih preduzeća i da moramo da tražimo jednu posebnu mogućnost finansiranja daljeg privrednog, odnosno regionalnog razvoja. Što znači da uz otimanje Kosova i Metohije i probleme oko svih ovih uslovljavanja sa Evropskom unijom nameću jedan drugačiji strateški okvir Republike Srbije. Ko to može da uradi? Tržište svakako ne. Na scenu mora da stupi država koja ima prevashodnu ulogu u stvaranju preduslova za ravnomerni ekonomski, odnosno regionalni razvoj, definisanjem strategije i ključnih ciljeva, kao i izgradnjom mehanizama i za sprovođenje različitih javnih politika. Sve to treba da se sagleda na upravo ovaj način na koji smo mi radili, sagledavanjem činjenica, odnosno praktično planiranja regionalnog razvoja, sprovođenja, praćenja i merenja efekata podsticajnih mehanizama za sprovođenje regionalne politike, što moramo da priznamo, a potvrdit ćemo istraživanju da do sada nisu bili činjeni. Dosadašnji neravnomerni razvoj, regionalni razvoj pre svega je kao zaključak posledica nedostatka dugoročnog, sistematskog i odgovarajućeg institucionalnog problema o ovom problemu. Evo, ja ću ovde samo da iznesem činjenicu da u istraživanju našeg kolege Stojkovića definisano koje je obuhvatilo 533 domaća i strana dokumenta, gotovo
15 dokumenta nosi naziv nacionalna strategija, 31 nosi naziv strategije, 28 eksplicitno u naslovu sadrži da je reč o rešavanju strateških problema, a ono što je činjenica, verujte, da svi ti strateški dokumenti sa kojima sada raspoložujemo, koji praktično i definišu i institucionalni i operativni okvir politike regionalnog razvoja u Republici Srbiji nisu povezane, nisu kompatibilne. I to je najveći problem Republike Srbije, jer nema definisanu takozvanu krovnu strategiju, imajući u vidu čak i da je strategija regionalnog razvoja Republike Srbije istekla i da više nemamo adekvatnu strategiju. Definisali smo praktično ovde jako bitan detalj, a to je geopolitičko opredeljenje. Da li je to Evropska unija, gde se praktički strateški definišu svi ciljevi kao u smislu ostvarenja i kvalifikovanja za ulazak u Evropsku uniju, ili stvaranje jedne drugačije vizije, a to je praktično stvaranje mogućnosti da sve srpskim integracijama kao kroz političko opredeljenje ostvarimo definisane strateške ciljeve. Strategija regionalnog razvoja po nama treba pre svega da bude vezana za koordinaciju javnih politika i sprovođenje istih sa ciljem povećanja likvidnosti i efikasnosti privrede i javnog sektora, ostvarivanja socioekonomskog održivog razvoja i smanjenja regionalnih neravnomernosti. Da bi ona bila uspešna, praktično mora da postoji koordinacija svih institucija koje su uključene u različite aspekte regionalnog razvoja i koordinacija rada sektorskih ministarstvama koja inicijalno regionalni razvoj nije prioritet. Najpotrebnija je definitivno koordinacija u oblasti planiranja i korišćenja već i onako skromnih ili praktično ograničenih finansijskih sredstava kako je današnje stanje. Zato smo mišljenja da treba napustiti ovakvu strategiju i ovakav definisani način, odnosno operacionalizaciju iste kroz sprovođenje politike regionalnog razvoja i pronaći jedan drugačiji vid i mogućnost pronalaženja privrednog, odnosno u ovom momentu i ovako definisanom regionalnog rasta, a reč je u endogenom regionalnom rastu, praktično vezanom za valorizaciju neiskorišćenih ili nedovoljno iskorišćenih potencijala i bez značajnog oslanjanja na transferi sa nacionalnog nivoa i bez bespovratnih sredstava. Takva politika treba da pruži podršku otvaranju novih radnih mesta, pokretanju novih i jačanju postojećih preduzeća, podizanju regionalne konkurentnosti, poboljšanju kvaliteta života i održivom razvoju, da doprinese ravnomernom razvoju i da smanje regionalne neravnomernosti. Kako se ona sprovodi, definisali smo da je pre svega potrebna precizna metodologija i indikatori, razrađen vertikalni i horizontalni sistem koordinacije aktivnosti, celovita i jasna struktura institucija na nacionalnom i ostalim nivoima, sa ciljem da se praktično regionalne neravnomernosti svedu na prihvatljive. Kako je to moguće izvesti? Moguće je izvesti činjenicom da trebamo da pronađemo alternativu u postojećem neoliberalnom ekonomskom modelu kroz jačanje uticaja države, strateško planiranje i taj takozvani endogeni regionalni rast. Cilj, pre svega, treba da nam bude održivi društveno-ekonomski razvoj, a to u prevodu znači da mi pred našom generacijom, odnosno da je na našoj generaciji odgovornost i obaveza da primenom koncepta održivog društveno-ekonomskog razvoja učinimo sve u cilju minimiziranja potencijalnih razvojnih rizika i rizika biološkog opstanka stanovništva Republike Srbije u budućnosti, da generacije posle nas mogu da koriste minimum resursa koje smo mi nasledili u momentu kada smo počeli da ih koristimo. Ovde smo stavili veliki znak nejednakosti iz prostog razloga što se ta vizija ne uklopa sa aktualnom politikom koje sprovode prethodne vlade. Cilj sprovođenja društveno-ekonomskog razvoja u okviru društvene dimenzije treba da pre svega bude vezan za održiv demografski razvoj, unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, unapređenje sistema socijalne sigurnosti građana, uređenje oblasti stanovanja i promovisanje kulture, identiteta i tradicionalnih vrednosti, naglašavam. Ovo je veoma važno da bi shvatili suštinu činjenice da je današnja ekonomska dimenzija održivog razvoja zasnovana na znanju, a ono što je najvažnije u ovom momentu je sledeće da shvatimo. U ovako definisanom modelu koji imamo, vezan za neoliberalnu ekonomsku doktrinu, pre svega to potvrđuju i teorijske pretpostavke modela endogenog rasta i sve ono što smo do sad uočili i analizirali kroz povezanost indikatora regionalnih asimetrosti u radu, da teritorijalna nejednakost u raspoloživosti i kvalitetu faktora rada kao endogene varijable
pojedinih regiona, determiniše seljenje ljudskog, a samim tim i svakog drugog oblika kapitala ka mestima optimalne upotrebe, izazivajući pritom investicione i dezinvesticione cikluse, inicira i produbljuje regionalne razlike, te preko prelivajućih efekata utiče na stopu privrednog rasta celokupne nacionalne privrede. Iz tog razloga apostrofiramo da ovaj model zasnovan na profitu, tržištu, mora da bude zamenjen i zato je potreba država sa svojim adekvatnim merama. Kako to treba da uradi? Kroz rast investicije i stimulisanje priliva kapitala, kroz valorizaciju potencijala za razvoj poljoprivrede, jer ne koristimo gotovo 1.000.000 hektara obradivog zemljišta, kroz razvoj konkurentne preduzetničke privrede u cilju ostvarivanja društveno-ekonomskog razvoja, unapređenje u segmentu vođenja lokalnih finansija i upravljanja opštinskom imovinom. I to sada posebno naglašavam jer je vrlo aktuelno sad u ovom momentu donošenje novog zakona vezano za finansiranje lokalnih samouprava po nalogu nadnacionalnih institucija, da ne kažem MMF-a, koji se traži i definiše budžetska stabilnost, odnosno praktično da se poboljšaju performanse, takozvane performanse državnog nacionalnog budžeta, a ne vodeći računa o detaljima da će određenim merama doći do ozbiljnih problema na lokalu. A niko nije sagledao upravo ovo ovde definisane probleme da i već učešće rashoda za zaposlene u ukupnim rashodima lokalnih samouprava veće od 30%, da su u blokadi računi ne samo javnih preduzeća, nego ono što je jako loše i institucija koje se finansiraju iz budžeta, reč je o domovima zdravlja, o domovima kulture i tako dalje. Da ne govorim o detaljima vezanim za građevinsko zemljište i za sve ono što proizilazi iz efikasnosti rešavanja problema vezanih za opštinsku imovinu. Kada govorimo o sredstvima koje su se do sad izdvajala u cilju sprovođenja regionalne politike, odnosno praktično za realizaciju projekata u oblasti regionalnog razvoja od regionalnog, nacionalnog i lokalnog interesa, možemo da naglasimo da ćemo kroz ovu analizu dokazati dugoročne, neefikasne, da je upravo ona dokaz dugoročne, neefikasne i neuspešne politike regionalnog razvoja. Kroz finansijski okvir, kroz korisnike podsticajnih mera, kroz nadzor koga nema, moramo da definišemo, smo dokazali sledeće. I ovo je istraživanje na koje sam posebno ponosan. Reč je o istraživanju koje je zasnovano u podacima Agencije za privredne registre iz registra mera i podsticaja regionalnog razvoja od perioda od 2012. do 2015. godine, kojim smo došli do saznanja da je u tom periodu, shodno ovim podacima, ukupno za podsticaj privrednog razvoja, odnosno regionalnog razvoja, iz svih ovih 16 pomenutih institucija, ministarstava i fondova potrošeno ukupno 986 milijardi 791 milion 123 miliona dinara. Ona su bila raspoređena za podsticaj zapošljavanja, za kadrovske resurse i sve ove pomenute namene koje su date u tabeli i definisane po godinama. Ono što je ovde takođe bitno sa regionalnog aspekta, definisano je da su gotovo najveća sredstva u nameni podsticaja regionalnog razvoja ne data tamo gde su najizrazitije regionalne razmere, već tamo, kako se u jednom dokumentu profesor Rađelović oglasio, već da ima najviše birača. I upravo to pokazuje i cela ova konstatacija da je region Južne Srbije, koji je onako devastiran, dobio najmanje podsticajnih sredstava, što je sve zajedno ukazuje na izostanak ostvarivanja planiranih razvojnih ciljeva. Rezultat svega ovog, uzimajući u obzir činjenicu da smo uspjeli da preko podataka Agencije za privredne registre i Ministarstva regionalnog razvoja dođemo do ovih podataka, zamislite da je u periodu od 2009. do 2012. potrošeno 9,8 milijardi i plus onih 987, znači još 8, skoro 9 milijardi, znači 18 milijardi evra je potrošeno za podsticaj privrednog razvoja, a ovo su rezultati. Došlo je u Republici Srbiji do smanjenja privrednih društava za 2,6%, od toga najviše na jugu Srbije za 7,8%. Došlo je do smanjenja zaposlenih za 6,4%, 9,6% na jugu Srbije. Pogledajte da koliko su privredna društva sa gubitkom, 3,3%, i dolazimo do saznanja da definitivno sve ovo što je potrošeno od mera, odnosno podsticajnih sredstava u Republici Srbiji, uzalud dato. Zbog čega je to tako? Mišljenja smo da
ova politika nije uticala na smanjenje, došli smo do zaključka praktično da nije došlo do smanjenja, već je produbila regionalne razlike i povećala stepen disproporcije u nivou razvijenosti pojedinih područja, pre svega iz razloga što ta sredstva nisu bila usmerena na pravi način, već su bila usmerena za pokrivanje troškova usled visoke zaduženosti u uslovima smanjene privredne aktivnosti, što je, opet naglašavam, jedna od mera neoliberalne ekonomske politike, odnosno politike stabilizacije, da nije bilo obezbeđena usaglašenost i koordinacija podsticanih mehanizama sa programskim merama i prioritetima na nivou države, sektorski, investiciono, da nisu sprečene ni sankcionisane zloupotrebe, da nije sprečeno isisavanje kapitala i da nema protivtehničkih mera, odnosno sistema zaštite domaćih tržišta. Jedan poseban detalj, sagledavajući sve ovo sad u nameri da pronađemo način kako da izađemo iz pomenutog problema, jer vidimo da više nemamo mogućnosti da finansiramo regionalni razvoj iz sredstava privatizacionih fondova, jer smo prodali sva društvena preduzeća. Nemamo mogućnost da finansiramo privredni, odnosno regionalni razvoj iz daljeg zaduženja, jer je javni dug Republike Srbije dostigao 75% društvenog bruto proizvoda. Došli smo do jednog ovakvog rešenja, odnosno mogućeg rešenja. Da probamo da aktiviramo razvojni potencijal i iskoristimo bolje kapacitete dijaspore, a sve u cilju ostvarivanja društveno-ekonomskog razvoja i smanjenja regionalnih problema. Ovde sam iznao podatak, tačni podataka o broju i strukturi dijaspore nema, ali po zvaničnim nekim podacima koje je Vlada Republike Srbije iznela u migracijnom profilu 2010. po popisu je utvrđeno da je reč o 2.774.000 naših građana koji živi širom rasejanja i po zemljama. Ono što je bitno, nema koordinacije, ni naučnih saradnje, nema, osim deklarativnih izjava političara, nema ničeg drugog u saradnji sa dijasporom. Ono što je najvažnije, trebamo prepoznati pre svega dijasporu kao izvor brojnih resursa, a da ne naglašavamo stalno da je ulaganje u ljude koji su otišli iz ove zemlje samo gubitak za državu koja finansira te ljude. Dijaspora sadrži niz resursa sama po sebi, reč je o ljudskim resursima, finansijskim i preduzetničkim, socijalnim, čak emocionalnim, i imaju jako jedan bitan izraženi detalj lokalnih resursa, a to je upoznato sa lokalnom kapacitetom i povezanosti sa mestom porekla. Ovde smo izneli podatak koliko praktično godišnje u Republiku Srbiju se slije novca samo od doznaka, reč je o blizu 5 milijardi evra, i izneti podaci Svetske banke kažu da je 43 milijarde evra, odnosno 13,7% srpskog društvenog bruto proizvoda praktično poteklo iz samih donacija, odnosno doznaka dijaspore. To je, da naglasimo, 2,5 puta više nego što su ukupna direktna strana ulaganja. Ovde smo izneli tačno koliko stanovništva dobija sredstava, reći je negde oko 800.000 redovno, da je među 155 rangiranih zemalja Srbija na 5. mestu po visini doznaka, ali nažalost Republika Srbija, što je jako interesantno, je među tim vodećim zemljama po visini doznaka, ali po visinama investicija iz dijaspore je na začelju. To upravo ukazuje na nedostatak institucionalnog rešenja, odnosno mogućnost da kroz zakonska rešenja i institucije na lokalnom nivou pre svega prepoznamo dijasporu i sredstva od njih iskoristimo na pravi način. A zašto je to bitno? Iz prostog razloga što dosadašnje dovođenje stranih investitora zahtevalo visoka ulaganja, praktično davanje mogućnosti da se ta sredstva za zaposlene izdvajaju. Ovde nema tog problema iz prostog razloga što dijaspora želi da ulaže u srpsku privredu i ono što je najvažnije, tamo gde interesa za profit nema u toj meri kao kod donošenja investicione odluke stranih investitora. A to su praktično mesta odakle oni potiču. Po podacima koje je iznela Vlada Republike Srbije u izveštaju vezanom za pomoć dijaspore privrednom razvoju Srbije, stoji da je gotovo 90% ukupnih investicija iz dijaspore idu u mesta odakle potiču ulagači, odnosno potiču njihovi rođaci i prijatelji. To znači da taj resurs moramo da iskoristimo.
kako bi mogli da finansiramo razvoj i reći, znači da prepoznamo članove dijaspore kao resurs i da praktično kroz transnacionalno preduzetništvo migranata, povratnika uspostavimo veze. Najvažnije je definisati sistemski taj problem i to može da se uradi kroz jedan sasvim drugačiji pristup, malo pređešnje iznetoj onoj viziji koju danas provodimo ulaska u Evropsku uniju, a to je srpska mreža, odnosno sve srpske integracije. Ovde na kraju smo došli do preporuke kreatorima ekonomske politike po pitanju održivog ekonomskog i skladnjeg regionalnog razvoja i ono što moram da naglasim je par njih, a to je da država Srbija mora da prestane da pronalazi strane investitore, da im plaća da investiraju u srpsku privredu. Jeste malo cinično, ali je to činjenica. Da ta sredstva treba da iskoristi i preusmeri za pre svega domaću proizvodnju, domaće preduzeće i preduzetnike u cilju povećanja zaposlenosti i da na sve načine iz svih izvora, kroz povoljne kredite, poreskim olakšicama, pomogne domaće privrednike i domaću poljoprivredu. Mora da se uredi tržište rada sa svim onim problemima koje smo takođe izdeli. Moramo zaštititi domaće tržište kroz sistem carinske zaštite, odnosno mera carinske zaštite. Potrebno je zatražiti otpis potraživanja tamo gde je moguće naći jeftinije sredstva, refinansirati postojeće obaveze koje Republika Srbija ima. I ono što je važno, da uz pomoć dijaspore i sredstava države pokušamo da stvorimo Srpsku razvojnu banku, pre svega iz razloga što je celo srpsko današnje bankarsko tržište profitno orijentisano i nema mogućnosti i nema logike po tom modelu da se investira samo u tim sredinama gde profit neće biti adekvatan uloženim sredstvima. I ono najvažnije, da zaokružimo celu priču, mora se izvršiti reforma penzionog sistema, pre svega činjenicom da je izražena starost, da imamo izraženo starenje stanovništva, moramo da obnovimo mala mesta i gradove, da promovišemo život u njima, da direktnim državnim investicijama pomognemo jačanje institucija i izbor kadrova na lokalu, mimo partijskih zapošljavanja i mimo partijskih problema koji se javljaju. I ono što se sada nameće kao jedno od ozbiljnih problema gde Srbija dolazi u iskušenje za par meseci, a to je prodaja državnog zemljišta, jednostavno država Srbija treba da zabrani prodaju zemljišta, jer kako smo u onom istraživanju naveli, reč je o ogromnom potencijalu koji Republika Srbija ne koristi. U najkraćim crtama, da zaokružimo celu priču i zaključimo, mora se u Republici Srbiji unaprediti strateško planiranje na svim nivoima i determinisati jedinstveni strateški okvir razvoja naše zemlje. Od takvog pristupa država mora da identifikuje strateške razvojne ciljeve, usmerava i pomaže grane i preduzeća koje imaju perspektivu. Naglašavam, reč je o aktivnoj državi koja ume strateški da misli. Ta politika ne ide protiv tržišta, naprotiv, ona maksimalno postiče tržište i konkurentnost, ali u okviru jasne razvojne politike i zaštite nacionalnih interesa. S druge strane, savremeno srpsko društvo neminovno se mora opstanka radi okrenuti čoveku i njegovom blagostanju kao centralnoj figuri ekonomske delatnosti. Sve javne politike, posebno makroekonomske, moraju se posmatrati kao način za ostvarivanje tog cilja, a da ne budu same po sebi svrha, kao što je sada jasno vidljivo da kroz određene ispunjenje obaveza prema Evropskoj uniji, kroz institucionalno rešenje i donošenje zakona, mi uopšte ne sagledamo stvarno realne probleme koje imamo. Moramo da počnemo da razmišljamo o nejednakostima, ne samo kao etičkom pitanju, što ono svakako jeste, već i kao fundamentalnom ekonomskom problemu sastavnog poimanja, delu poimanja humanog razvoja danas. To je bila najkraće moguće prezentovati moju doktorsku disertaciju. Stojim na raspolaganju svima da dam odgovore za sve ono što je predmet istraživanja u okviru disertacije Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomsko kretanje u Republici Srbiji. Hvala. Zaključak u 31 minutu, pa je sad zaključak još imao velik 10 minuta proluka da to bude zaokruženo. Ali to je umeće takođe i hvala kandidatu što je na jedan vrlo detaljan način, više zbog publike, mi se time bavimo, ali na jedan detaljan način, zato sam vam je oprostio u posljednjoj iteraciji, nisam vas opominjao, jer onaj prvi deo je takođe interesantan, a ovaj drugi deo je interesantan.
Po onome kako je protokol sada komisiji ima reći, i prvo dajemo reč našem gostu, profesoru Đorđeviću, koga molim da zaista u kratkim crtama, da ne bude da ćemo mi sad još više produžiti priču, se osvrne na disertaciju i uvodno izlaganje kandidata i eventualno postavi neko pitanje. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi kolega Mitroviću, poštovana publiko, drage koleginice Tamara i Nataša, poštovana komisijo. Meni je posebno zadovoljstvo što učestvujem u odbrani vaše doktorske disertacije i iz više razloga. Jedan od razloga jeste što znaš o jednog vrednog i kvalitetnog kandidata, kako sa savjetom, tako sa drugih nekih nastupa. Sljedeći razlog jeste što ste se uhvatili u koštac sa jednom vrlo ozbiljnom, aktuelnom, kompleksnom i nimalo lakom temom. I s pravom na samom početku mogu da konstatujem da ste dali odgovore na brojna postavljena pitanja i sljedeći razlog jeste što vaš ekspoze po mojoj proceni i oceni bio izuzetno dobar. Vi ste usmeno izložili, bez čitanja, kompleksnu problematiku u 20-30 minuta, što nije nimalo lako. I to govori da vi, kolega Mitroviću, vladate materijom, da ste ušli u ove probleme i da ih na jedan, kažem, vrlo reljefan način analizirate. U vašem, slušajući pažljivo vaš ekspoze, spravo mogu da konstatujem da ste eliminisali brojna pitanja, iako sam ja nekoliko pitanja pripremio i možda ih svedem samo na jedno, dvoje, jer ste odgovorili u ekspozeu i nema razloga da postavljam ta pitanja. Zatim, vaš rad je vrlo reljefan, sad ću ja skratiti malo, vaš rad je vrlo reljefan, a toj reljefnosti u mnogome doprinose brojni grafici, histogrami, slike, tabele, mape i tako dalje. I posebno me raduje što ti grafici, tabele, slike nisu ogoljene, već sledi tekstualna interpretacija ili ispred ili iza, gde vi na vama svojstven način posmatrate pojedine ekonomske varijable u jednom optimalnom vremenskom horizontu posmatranja od 10 godina, što je sasvim i dovoljno. Raduje mi to što podaci vaši nisu bajati, sveži su. U ekspozeu imate sa 2015. u radu sa 2014. što je logično, dok ste vi otkucali, ukoričili, predali na uvid javnosti i tako dalje, na ocenu te disertaciju, logično je da bude zaključno sa 2014. Ali ste učinili korak dalje u ekspozeu, pa ste elaborirali i 2015. Mada se, imajući u vidu ovu problematiku, regionalnu problematiku, malo tu što šta moglo i promeniti. I sami ste istakli u ekspozeu da je to jedan kompleksan, dugoročan proces i tako dalje. Zatim, vi ste, kažem, vrlo reljefno elaborirali, pratili pojedine indikatore. Rad se sastoji, kao što smo vidjeli, iz 5 poglavlja. Raduje me to što ta poglavlja, čini mi se, nalaze se u istoj ravni. Nije nekom poglavlju posvećeno više pažnje, drugom manje, nema onih odstupanja. Jednostavno, ta poglavlja su u sličnoj ravni i svako sljedeće poglavlje, što smo mogli u ekspozeu, kroz vaš taj pregled, da vidimo, svako sljedeće poglavlje po meni je logičan nastavak prethodnog poglavlja, što je jako dobro. Zatim, vi ste u radu pokazali da ste vrlo korektan kandidat. Sigurno ste korektan kad je publika u ovom broju, sigurno ste korektan kad ste porodičan čovjek, po meni imate 3 djece, ali ste i ovdje u radu dokazali. Vi u radu od 229 strana imate 406 fusnota. Znači sve ono što ste preuzeli iz obilja literature, vi ste ovdje naveli, citirali, elaborirali, tako dalje. Tako da gotovo u proseku na svakoj strani ima po 2 do 3 fusnote. Tako da o nekoj kompilaciji ili prepisivanju nema ni govora. Sve ono što ste preuzeli iz obilja literature vi ste naveli ili elaborirali na vama svojstven način. Tako da i to krasi vaš rad. Što se tiče literature, vi ste 236 bibliografskih jedinica naveli i gotovo da nema bela strana. Zaključak po mojoj oceni nije ponavljanje prethodno,
već vi na vama svojstven način elaborirate ovu složenu problematiku u tih 9 strana. Čitajući pažljivo vaš zaključak i pripremajući se za ovu odbranu, ja sam dobio odgovore na neka pitanja, mada kažem problematika je jako aktuelna, ali eto pitanja ste eliminisali, pa postavite eto da ne bude odbrana bez pitanja. Međutim, to je taj suštinski aspekt vašeg rada koji u potpunosti zadovoljen i ispunjen, ali i formu ne treba zaobići. Mada i da ima primjedbi sa tog formalnog aspekta ne bi umanjilo moju ocenu o vašoj doktorskoj disertaciji, međutim i gledajući taj formalni aspekt prateći, po meni i on je u potpunosti zadovoljen, rad je pisan jednim lepim stilom, lakim jezikom, čitljivim, rad je tako bez nekih štamparskih grešaka, mada se ja ne spadam u grupu profesora koja traga za tim štamparjevinama, se one potkradaju. Znači, lepim stilom, lakim jezikom, tehnički doteran, obrađen, prelomljen, ukoričen i da servira nama za odgovor. Tako da je i suština i forma u potpunosti zadovoljena i ispunjava sve one pretpostavke koje zahteva, jel tako, jedna doktorska disertacija. Sada, što se tiče pitanja, kažem, vi ste mnoga eliminisali, ali evo jedno malo ovako ključnije, pa jedno malo laganije. I sami znate, analizirajući regionalnu problematiku, da se te regionalne razlike, nažalost, uvećavaju. Mnoge vlade, mnoge politike, i u SRJ, i SFRJ, i SRJ, i SCG, pa i u Srbiji, stalno govore da treba smanjiti, da treba, jel tako, pospešiti razvoj nerazvijenih, međutim, nažalost, te razlike se uvećavaju. Jel tako, ta diskrepanca se stalno pomera i ako poredimo, na primjer, Suboticu, Surdulicu, ako poredimo Beograd i neka mesta ovdje na jugu Srbije, te razlike su se znatno uvećale. Pa je ovo pitanje, na primjer, šta treba uraditi da se te razlike ne samo smanje, nego bar zaustave. Onaj ko bi ublažio te razlike, on bi bio najvjerojatnije Nobelovac. Teško je te razlike smanjiti regionalne, ali bar treba zaustaviti, treba tu tendenciju zaustaviti, spriječiti, tako da. To bi bilo jedno pitanje, a drugo pitanje je zanimljivo ovo što ste malo na samom kraju analizirali, investicije dijaspore u Republici Srbije. Pošto ja dolazim iz centralne, a rodom sam iz zapadne Srbije, imajući u vidu ove ljude koji rade u inostranstvu, mahom u Šumadiji, pa i u zapadnoj Srbiji, odakle sam, kod nas tamo ne ulažu u neka preduzeća koja mogu da budu profitabilna ili da donesu neku zaradu ili da pospeše zaposlenost, već ulažu u mrtve stvari, kuće, objekte, koji, jel tako, i u suštini ne funkcionišu i koji oni ne koriste. Pa me interesuje kakvo je stanje, pošto isto ima i oko Vranjske banje, i oko Leskovca, dakle svi i tako dalje, ima dosta ljudi sa Vlasine, Vlasotina, koji rade u inostranstvu, a da li oni ulažu da pospeše, jel tako, proizvodnju, da pospeše zapošljavanje, ili i ovde, jel tako, ulaganje u te objekte koji nisu profitabilne. Te razlike, pa samo da vas podsjetim, nevezano sad za dijasporu, ali samo da napomenem, ispade da u nerazvijenim predelima sada u ovoj modernoj Srbiji ne mogu firme da funkcionišu. Ako se podsjetimo samo Grdelice, 1903. Štofara u Grdelici imala predstavništvo i u Istanbulu i u Solunu, a sada Štofara misli da ne funkcioniše. Ili ako se podsjetimo šta je bio Leskovac, od tekstilne škole do svih firmi tekstilne, on je bio Manchester jugoslovenski. Ili ako se podsjetimo Knjaževca, Leda, Červin i tako dalje. Znači, mnoge firme koje su funkcionisale ne funkcionišu. I naravno, nezaposlenost se povećava, dolazi do migracija, što ste i nagovestili, i dolazi do nagomilanih problema. Jer tako jednostavno postoje danas sa 2-3 grada, Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac, mada Beograd je
sedište gdje svi gravitiraju i tako dalje. Ovo sam samo napomenuo da bi možda na ovo prvo pitanje malo razmišljali šta treba uraditi i da se pospeši razvoj nerazvijenih, i da se zaustavi migracija, i da se pospeši zaposlenost u ranim periodima, to je i moglo. Tako. Hvala lijepo. Hvala predsjedavajućem što me nije kratio, hvala publici što je pažljivo saslušala moje izlaganje i hvala vama što ste zapisali ova pitanja ili komentare. Hvala profesoru Đorđeviću. Kad imate ovakvu komisiju, onda predsjedavajući je stavljen pred svršen čin. Dakle, ja sam mislio da mnogo više kažem nego što ću reći, jer je profesor Đorđević veliki deo toga rekao. Nadam se i mentorka koju ću ja, pošto ona nije gošća, skratiti i sebe, naravno. Prvo moram da kažem da imam višestruko zadovoljstvo što sam u ovoj komisiji. To gospodin Mitrović zna. Prvi razgovor o mentorstvu je bio sa mnom iz razloga koji su u univerzitetskoj publici poznati, pošto mi imamo ograničenja broja kandidata za doktorske disertacije. To se nije ostvarilo, ali smo vrlo mnogo razgovarali o ovoj temi, pa sam ja predložio koleginicu Bošković i na moje veliko zadovoljstvo, evo, to je obavljeno na dobar način. Drugi razlog mog zadovoljstva je što kolega Mitrović dolazi iz jednog drugog miljeja, hoću reći, nije iz univerzitetske sredine, ali je vrlo ozbiljno pristupio ovom poslu. Ja to kažem zbog toga, neka mi niko ne zameri, što mnoge disertacije, posebno na privatnim fakultetima, izgledaju kod dnevne novine. To se kod nas ne dešava i posebno kad je Predrag Mitrović u pitanju, naravno, mogli ste da čujete i vidite i da pogledate disertaciju koja je zaista i po strukturi, što je rekao profesor Đorđević, da ne ponavljam, i po korišćenoj literaturi, i po priloženim dokazima, i onim koji su poznati, i onim koji nisu poznati. Dakle, nije uvek isto kad se i poznati dokazi interpretiraju. Neko koristi utabane staže u toj interpretaciji, a Predrag Mitrović je napravio svoj pristup u toj interpretaciji. Znači, napravio je niz citata. Dakle, ako na svakoj strani u proseku ima 4 citata referentnih autora iz ove oblasti, to znači da je on koristio opilje literature. Znate, čak i kad se nešto prepisuje od drugog autora, vi morate naći gde se to nalazi, staviti u određeni kontekst i tako dalje. Zatim, deo posebno, meni je žao što je kandidat prvi deo prilično vremena potrošio, pa je ovaj drugi deo, 3. i 4. glavu, koji su zaista izuzetno važni, mada je Predrag u zaključku dosta toga rekao, kad se govori o investicijama, vi ste rekli u izlaganju šta je u stvari nevedeno. Ali pored još jedna stvar koju ste napisali u disertaciji, a sad zbog brzine i kratkoće vremena niste rekli, struktura investicija je ključna stvar. To je Đorđević rekao, nije samo važno da se utroše pare. Dakle, pored toga što je malo uložena investicija od Jagodine do juga Srbije, do granice, one su loše strukturirane. Molim vas, pogledajte, nemojte ići dalje, da ne idemo pored granice, graničnog područja, tako koje već ne postoji. Pogledajte Niš, strukturu investicija u Nišu. Liči na najnerazvijenije područje u Evropi. Dakle, tu je Jura, Mura i da ih ne nabrajam, tu neke firme, to moguće neko da me optuži, pa šta ti imaš protiv? Pa naravno da imam protiv. Ako se na severu Srbije i u Beogradu, molim vas, investira u firme koje prave kotrljajuće leže, visoku tehnologiju i tako dalje, a ovde
radnici za 25.000 po čitav dan stoje i sklapaju kablove za automobile, to nije nikakav tehnički izum. Molim vas, to se radi na buvljacima. Dakle, ta struktura investicije je očajna. Sljedeća stvar koju treba istaći, zato sam rekao da je vrlo važno što se Mitrović nije na univerzitetu, ali se vidi da se kontinuirano bavi ovim problemom. To znači, između magistarske i doktorske disertacije prošlo prilično vremena, što je i normalno, ali se ne vidi praznina u pisanje je jedan zanat. To je kao fudbal, ako ga ne igrate svaki dan, ne samo fudbal, bilo koji sport. Isto je to i pisanje. Ako svaki dan ne čitate i pišete, vidi se rupa u tome. Dakle, to se kod njega ne vidi. Ima niz drugih karakteristika, pozitivnih, koje ću ja pričati drugom prilikom da vas ne opterećujem. Šta je jedna fusnota koja nije negativna, nego je za razmatranje. Znači, ukoliko se ova teza objavljuje, ja bih voleo da sednemo i da o tome pričamo. Ima neke stvari koje se moraju skratiti, a neke izoštriti, posebno kad su u pitanju interpretacije, ovo što je profesor Đorđević primetio, grafika. Dakle, imate puno materijala. Ne može sve da uđe i nije sve tog stepena. Dakle, kad se objavljuje ovo, moramo, ili vi da sednete naravno, ili uz našu pomoć, svejedno ko će gde biti, bit ćemo tu Bože strane, da se to još više izoštri, jer jedna je stvar disertacije koja je odlična, već da ne ponavljam po treći put, a druga je stvar kad se knjiga pojavi u javnosti, to ima drugu specifičnu. Mislio sam da postoji jedno pitanje, ali neću, to je odnos, jer je kandidat u ekspozeu odgovorio. Odnos privrednog sistema i ekonomske politike. Pokojni profesor Marsenić je napisao da u teškim situacijama u kojima se Srbija već nalazi više od 25 godina, niti postoji konzistentan privredni sistem, a pogotovo ne postoji ekonomska politika. Naša ekonomska politika se bazira na dnevnoj politici daj šta daš. U smislu da ekonomska politika podleže političkim strukturama i njihovim interesima, jer ne bi se desilo, izvinjavam se, pošto je univerzitet zaštićen, mogu da pričam sve, da jedna partija koja se osnuje, kad se vidi da ima pristalica, svi se preliju tamo. Dakle, naši kolege ovde, izvinjavam se da ne idem dalje od mog fakulteta ovde, imaju kartice svih mogućih partija, pune fioke. Šta god treba, izvolite, pokažu, kaže, ja jesam. Od kada? Od osnivanja. Pa kako je to moguće? A zašto je to tako? Zato što očekuju valorizaciju toga učešća. I u takvim uslovima ekonomska politika ne može zdravo da se vodi. Ekonomska politika se vodi na osnovu toga kao kad se vozi avion. Dakle, zašto ne može svak da vozi avion? Ako naš svak može da bude i gradonačelnik, može svak da bude i ministar, može svak da bude i načelnik neke službe. Izvinite, molim vas, to nije moguće. Dok je univerzitet, i time završava, dok na univerzitetu nije mogo bilo ko da dođe, univerzitet je bilo ozbiljna priča. Kada su sada privatni fakulteti otvorili vrata, i zato sam rekao da kolega Mitrović i njegova disertacija se bitno razlikuju, podvlačim reč bitno, u pozitivnom od onih koji to rade na nekim kaubojskim fakultetima. Zato se tiče privatno. Zato sam ja zahvalan i završavam ovim. Izvinjavam se na produžetak, ovi koji me znaju, znaju da sam ja povremeno energičan. Dajem cenjenoj koleginici Bošković reč, koja će biti najkraća, ja sam ubeđen, pošto je mentor. Ja se zahvaljujem. Ne znam šta da kažem posle ovakvih komentara, zaista mi imponuje
jer smatram da sam u neku ruku ja dala doprinos svemu ovome da ova doktorska disertacija izgleda ovako. Ja ću nešto više reći o kandidatu, jer smatram da smo o tezi dosta čuli. Dakle, činjenica je da je reč o izuzetno kompleksnoj problematici koju je naš kandidat uspeo da obradi na, eto vidite, nekih 230-250 strana. Prvobitna verzija disertacije je bila znatno obimnija i mi smo to radili na kraćenju, na sličivanju i tako dalje. Tako da kažem, ja sam disertacijom zadovoljna i o tome ne bih da govorim. Ja ću nešto reći o kandidatu. Žao mi je što nismo pročitali na početku celu njegovu biografiju, koja je zaista izuzetno bogata. Dakle, Predrag je čovek koji je po meni poseban jer stiže na 100 strana. Znači, izuzetno je vredan, izuzetno je uporan, što u izradi ove disertacije, imajući u vidu da za mene kažu da sam malo zahtevniji mentor, nekim stvarima, čak tehničke više prirode, da kažem, što se tiče teme, tu smo se lako dogovorili oko mnogih stvari, ali kad su neke druge stvari bile u pitanju, kažem, tehničke prirode, u smislu da nema toliko, recimo, slajdova na izlaganju, da bude manje teksta, da ovo, da ono, on ima svoj put, svoj pravac i nema tu skretanja ni levo ni desno. Znači, ne možete mnogo da utičete na njega, tako da to je ovako više za publiku da zna s kim ima posla. Znači, reč je o čoveku koji zna šta hoće u životu i on to dokazuje, imajući u vidu činjenicu da je to što jeste i na takvom mestu gde jeste. Meni je po logici stvari bilo ovako, smatrala sam u stvari da je trebalo da radi neku disertaciju iz oblasti bankarstva, jer je to njemu zaista blisko i tu oblast poznaje. Ali eto, vidite, on se okrenuo regionalnom razvoju. Mi smo imali učešća na 2 naučna skupa koje je profesor Aranđelović, evo, tradicionalno već 3. deceniju organizuje na fakultetu ovde zajedno sa profesorom Grigorijevićem. Reč je o jednom skupu koji se organizuje juna meseca na temu regionalni razvoj, demografski tokovi zemalja Jugoistočne Evrope. I Predrag i ja smo imali rad i ove godine i prošle godine i mogu vam reći da je na ovogodišnjoj konferenciji imao izuzetno izlaganje. Znači, ovako, da ja budem sad malo neskromna, čini mi se, meni je žao jer je profesor Aranđelović tom prilikom kad je Predrag izlagao rad bio u nekoj drugoj sali, jer smo radili po sesijama, čini mi se da je njegovo izlaganje, ne da mi se čini, nego sam ubeđena da je njegovo izlaganje bilo najbolje. Toliko je bilo ubedljivo da su prosto oni koji su ga slušali poželeli da to izlaganje i dalje traje, jer on zaista ima mnogo toga da kaže. Ono što sam ja primetila dok je radio doktorsku disertaciju, to je da je on čovek koji zaista ovu problematiku dosta dobro poznaje i u prvoj verziji disertacije mnogo toga je on, mnogo se više držao teorije. Onda sam mu ja rekla, ma to što ti meni pričaš, to napiši u tezi, to je ono što treba da se vidi, da se čuje, da se sazna, onda kad se bude ta disertacija čitala. I zaista me poslušao, ja se nadam da će i sad u ekspozeu koji će imati vezano za odgovore na pitanja, još toga on nama dokazati i pokazati. Znači, hoću da napomenem jednu stvar, da on zaista odlično poznaje ovu problematiku i nadam se da će se i nadalje njome baviti, znači ovom temom vezano za regionalni razvoj, za demografiju koja je njemu takođe mnogo bliska. Dakle, on je u raznoraznim udruženjima koje su vezana za očuvanje porodice, očuvanje nacionalnog identiteta itd. Dakle, zaista je reč o jednom čoveku koji je pustio, da kažem, korene na nekoliko veoma bitnih strana, bitnih sa stanovišta ukupnog razvoja naše zemlje. Znači, ne samo privrednog, nego ukupnog društveno-ekonomskog, pa valjda je zato i ova tema ovako bila definisana. Znači, ne bavi se on samo regionalnim razvojem kao komponentom privrednog razvoja, nego se bavi nekim mnogo širim stvarima koje su od veoma velike važnosti za zemlju kao, za zemlju u celini, znači kao jednu, ne samo privrednu, da kažem, deo privrede koji on obrađuje i regionalni razvoj, nego uopšte i za taj humani i društveno-ekonomski razvoj u celini.
Eto toliko, mene je, što se tiče pitanja, šta me je zaintrigiralo da pitam, to je bilo pred kraj, slažem se sa profesorom da je trebalo da Predrag u onom drugom delu da još malo više tog svog ekspozea, jer je to nešto što je ključno za ovu temu. U drugom delu, odnosno drugi deo izlaganja, to je 4. deo disertacije, mislim da je bio neki 44. slajd po redosledu, ako sam dobro upamtila. Govorili ste o podsticajnim sredstvima vezanim za regionalni razvoj i o efektima koji su takvi kakvi jesu, da je došlo do smanjenja broja privrednih društava, da se smanjila zaposlenost. Šta se u stvari desilo sa tim sredstvima? Znači, izdvojena su sredstva za podsticaj regionalnog razvoja, ali su efekti, nažalost, ovakvi kakvi jesu. To bih ja voljela da vi to malo nama obrazložite da vidimo o čemu se tu radi. Eto toliko, ja se zahvaljujem. Hvala koleginici Bošković, mentoru. Na to se samo podsjetite da je za ovih 15 godina u Srbiju ušlo 70 milijardi eura, dokazano. Zna se za 14 gde su uložene, za ostalo se uglavnom ne zna. To da vam olakšam priču, da se ne sekirate ako ne možete sve reći, ja, za razliku od mentorke, mislim da kratko odgovorite na oba pitanja. Da imate 5 minuta za odgovor na oba pitanja. Pošto ste efikasni bili do sada i sad ćemo biti. Pitanje je profesora Đorđevića, ću odgovoriti na sledeći način. Kako smanjiti regionalne razlike u Republici Srbiji, imajući u vidu činjenicu da pripadnici dijaspore ne ulažu u preduzeća, već ulažu u takozvane, kako se nazvali, mrtvi kapital. Najinteresantnije je krenuti ponovo na isti način metodološki. Čak i prvi možda i najpreciznije odgovorio sam Grad Marsan na to pitanje, kada je definisao da već jednom stvorene regionalne razlike će se nastavljati i u periodu koji dolazi. Ali je u celoj toj svojoj elaboraciji dodao i činjenicu da ceo taj proces, društveni proces i to produbljivanje regionalnih neravnomernosti pre svega izraženo i da raste za profitnom orijentacijom. Znači, ako je društvo, odnosno cela pripada, profitno orijentisana, regionalne neravnomernosti će se produbiti. I upravo sagledavajući tu činjenicu, vođeni logikom da, kao što sam naveo, pripadnici dijaspore koji su teškom mukom stekli svoj kapital, sada žele da ga oplode, da budu, ako ništa drugo, sa ulaganjima koje su manje rizična, ulažu u sebi valjane investicije, vođeni prostom investicionom odlukom. Šta ulažemo, a šta dobijemo? Imajući u vidu činjenicu da je, primjera radi, u periodu pre par godina kamatna stopa bila visoka u bankama, iz dijaspore se ogroman deo novca slio, to ja znam, direktor banke, u banke, jer je ogromna razlika bila u kamatnoj stopi. Kada su kamatne stope oborene monetarnom politikom Evropske unije, došli smo do jednostavnog zaključka da više taj posao nije logičan i onda su oni krenuli u kupovinu nekretnina jer je renta bila viša u odnosu na profitnu stopu i bila je viša u odnosu na kamatnu stopu. Sagledavajući te dve činjenice, jednostavno dolazite na odgovor koji ste mi tražili. Hvala. A što se tiče vašeg odgovora, uvažena koleginice, to ću sa zadovoljstvom da obrazložim i bit ću ponosan na jednu činjenicu da pojasnim profesoru Ranđeloviću da sam uspeo da dam odgovor kuda je nestalo 53 milijardi 708 miliona evra i metodologiju kojom je to urađeno, a reći o sledećem, eto sa ponosom to sad izgovaram, Washingtonski Global Financial Integrity je pre par meseci potvrdio istraživanje koje sam sproveo analizom parametara bilateralnih trgovinskih bilansa između Srbije i velikih zemalja sveta i uspeli smo da tačno profilišemo iznos od 53 milijardi, ne mogu da ne stavim tačno, ali objasnit ću ovako. Imajući u vidu činjenicu da su u nameri da politikom regionalnog razvoja podsticajna sredstva usmere u sredine
gde po logici stvari privatni investitori ne bi investirali zbog infrastrukturnih problema, nedostatka kadra. Država je našla za shodno kao jedan od mera i instrumenta regionalne politike da podsticajnim sredstvima stranim investitorima da sa republičkog nivoa određena novčana sredstva iz republičkog budžeta, budžeta lokalnih samouprava ili iz nekih drugih izvora određena novčana sredstva u nameri da svoj kapital investiraju u sredinama gde po logici stvari ne bi došli. Odobravana su ogromna novčana sredstva od tog iznosa koje smo malo pre pokazali, od tih ukupno 17 milijardi evra u periodu od 2009. do 2015. Gotovo 2,5 milijarde se odnosi na direktna podsticajna sredstva kroz podršku zapošljavanju i povećanju privrednog rasta u tim sredinama. Investitori su ulagali, ali je vrlo interesantno što je profesor Rađelović naglasio kakva je bila struktura ulaganja. U malim sredinama, poput Leskovca, Niša i tako dalje, da ne kažem, koji onako zahtevaju jedan sasvim drugačiji pristup, imajući u vidu čak da je Niš univerzitetski centar, te shodno tome nećete valjda isto ulagati i isto strukturu praviti ulaganja kao na primjer u Leskovcu i u nekom drugoj sredini. Znači, apsolutno država nije vodila računa o bitnim karakteristikama lokala i područja koje su predmet analize. To opet ukazuje na nedostatak u planiranju i sprovođenju regionalne politike. Došli smo do sledećih podataka. A verujte, kada sam ih izneo, to moja porodica najbolje zna, završio sam na sudu i 2 godine sam vukao na sudu jer su me strani investitori proganjali u nameri da kažu da sam izneo nešto što je ugrozilo njihov kredibilitet u Republici Srbije. A reč je sledeće. I navešću primer konkretno ako dozvoljeno. Imajući u vidu ta ogromna finansijska sredstva, plus činjenicu da je lokalna samouprava najčešće odobravala i davala na korišćenje građansko zemljište i sve druge privilegije stranim investitorima, došli smo u poziciju da strani investitori sami po sebi, izuzimam strane jer su dobili značajna podsticajna sredstva, za razliku od ovih naših investitora, koja jesu bijela sredstva, ali su mahom vezana za političku priču i neke druge stvari. Oni su dobijali novčana sredstva sa logikom, to su najčešće povezana pravna lica. Ja sam kao sudski veštak analizirao i verujte da su ta istraživanja publikovana u jednom dokumentu koja se zove Tipologija pranja novca u izdanju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i OEBS-a, znači zvaničan dokument, moj tim je to radio, gde sam praktično do tančina pokazao koje su sve šeme, kako i na koji način su strani investitori uspevali da iznesu određena novčana sredstva u ovoj Srbiji. Cilj ulaganja novčanih sredstava je praktično da kroz poslovanje preduzeća ostvare dobit i plate porez na dobit u Republici Srbiji, odakle će se ponovo u nekom novom ciklusu uložiti sredstva i postaći privredni rast, odnosno regionalni rast u sredinama ili teritorijama Republike Srbije koje u tom prvom periodu nisu bile angažovane. I šta se desilo? Došli smo do zaključka da u celoj toj strukturi Republika Srbija sa svim svojim privrednim društvima postoji sa gubitkom od 66 milijardi dinara. A da vidimo ko su ti koji prave gubitak, a nisu javna preduzeća ili već obeleženi gubitaši u Republici Srbiji. I verujte, spoznaja je upravo bila zaprepašćujuća. Reč je o tim privrednim društvima, najčešće povezanim pravnim licima, koji su dobili podsticajna sredstva od Republike Srbije. Oni posluju sa gubitkom. Oni ne iskazuju ili falsifikuju bilanse. Razloga da ne bi platili porez na dobit. Domaćka industrija koja je bila profitabilna i u najteže vreme, izvinjavam se, iskazivala je 3 godine zaredom. Dakle, Philip Morris, a ja sam sticam nesrećnih okolnosti bio direktor pre toga i mi smo u najteže vreme imali dobit od 9 do 12 miliona evra. Oni su prve 3 godine iskazali gubitak. Ja ću iznati samo još gori podatak. U ovom momentu British American Tobacco u bilansima za prošlu godinu je iskazao gubitak od 7 milijardi iznad visine kapitala. Znači, ja ne mogu da shvatim da se to dešava.
Ali ja sam razradio i koncept kako to u stvari izgleda na delu i ukazao kreatorima regionalne politike šta treba da promeni. Jedno preduzeće, neću ga imenovati, u Leskovcu primjera radi, koje je godinama poslovalo sa jednim društvenim preduzećem u istoj branši, čak je to društveno preduzeće radilo za to preduzeće, je dobilo po 6.000 evra za svakog zaposlenog i dobilo na 99 godina kompletnu infrastrukturu od lokalne samouprave. Uložilo je 4 milijarde evra inicijalnog kapitala, znači u strukturi kapitala 4 milijarde evra je bio kapital. Napravili su sve što su napravili, tako da. Šta se dešava? Prva godina poslovanja iskazan gubitak od milijardu, od miliona evra. Uđemo u analizu kako je to došlo do čega. I sad zamislite ovo. Pošto je reč o povezanom pravnom licu koje uzima sirovine od poznatog pravnog lica, odnosno svoje matične firme u inostranstvu, gde svi ovi naši ljudi rade, pa opet kupuju gotove proizvode, to isto povezano pravno lice, rezultati su sledeći. Transfernim cenama, nešto što košta 5 evra, fakturiše se za 10 evra. Ono što je cena koštanja, tih 10 evra plus uvećani troškovi radne snage, jednako prodajna cena od 2 evra, što je apsolutno nelogično. Dobijete poslovni gubitak. Sa svim ostalim segmentima knjigovodstva, to smo na onom skupu razgovarali da ima ozbiljan problem u segmentu knjigovodstva Republike Srbije, dolazimo do zaključka da te firme posluju sa gubitkom i da iskazuju dobitak u poslovanju kako bi izbjegli plaćanje poreza na dobit. Ono što želim da naglasim, plaćanje poreza na dobit u Republici Srbiji je direktan fiskalni prihod koji direktno ide za finansiranje regionalnog razvoja. Hvala lepo. Ja mislim da i publika, da ovo komisiji sigurno znam, zadovoljna. Hvala kolega Mitroviću. Uobičajeno se pita publika, ali ja sam, da li ima pitanja, ako se ja poznam demokratski čovjek, ja ovog puta izostavljam publiku, gdje će publika moći čoveka da pita nakon. Hvala publici, mi se povlačimo 7-8 minuta, tako je po protokolu i vraćamo se u ovu salu. Ovo je trenutak svih trenutaka i događa se jednom uglavnom u životu, jer ovo je kruna jednog rada koji je, kao što sam malo pre rekao, dugogodišnji i mi sada postoji jedan moment koji je vrlo značajan, a to se odnosi na zapisnik koji smo mi sačinili posle javne odbrane, kojoj je kandidat pristupio, a vi ste bili prisutni. Magistar Predrag Mitrović pristupio je 7.9.2016. u 12 sati javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji. Pred komisijom koju je imenovalo Naučno-nastavno veće za društvene i humanističke nauke Univerziteta u Nišu, na sednici održane 11.7.2016. u sastavu koji ste čuli, da ne čitam ponovo. Posle odbrane izvedene po zakonskim i statutarnim odredbama, komisija stekla uverenje da je kandidat magistar Predrag Mitrović pokazao da vlada materijom iz oblasti iz koje je doktorska disertacija i da je odbranio naučne zaključke do kojih je došao u svom radu. Na osnovu toga komisija je jednoglasno utvrdila ocenu da je kandidat magistar Predrag Mitrović uspešno odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom Uticaj politike regionalnog razvoja na društveno-ekonomska kretanja u Republici Srbiji i time stekao pravo da bude promovisan u naučni stepen doktora ekonomskih nauka Univerziteta u Nišu. Slede potpisi članova komisije.